usamla compromise nongrum ubadai na mokon rau constituency henen kejermet ulah terteng unong yalam ke Voice of the People Party uba adan milar basoyomoy da ka baong ba uba adan ulong siam bo ka KCDC henry tangkum bahan rupanai ulah syak klem no Henry kumnopat ukop baunla banelam ya kajalahi baro kawai ya kene uba compromise ulakren ka jilang paitba keperti National People's Party mokon rau bela penlong hakasnong light kerhong East Castle District henen ka arp pratrik uleber arjar arp saw ban panjing kersan ki paitba ban kersan ya ka kong ampren lingdo ka kertong MP Lok Sabha na Shillong parliamentary seat sisi pat kumne ko bangilon mata agas perkhat cuna menel bestang kala penlong ke sikop itang ya ki isi member dari iwe de ar kesnong dari nasukumen sibur manini gadu khmat pu samki kabasisna mingila kenca la kecong kesnong la kecong kathaw ndai gadi khlip mat pat niyo berpeti biang ya kedur khmat penginya kedur biang sisin kum ginong yalam mat ginong kitkam bat kit khot kibala trestam le ta NPP ya kesnan kabladat no kubangong sikmat Nampak perkapsu ba hapdang gicing lenshok na arno yabi namar kesorkar kubesat ong kibri baterai ke kam bonsim bisa kerno unang thok poetri wong kuno sabet yo prek hap ai na satadar sabet ngangang hap mendak saw benar ka NPP ke sorkar ke NPP ke parti ke pelayanan yang sorkar kasya akan tak aki bobon gicing kenok kasya akan tak aki bobon gicing keran ben hentai nado ka election arpulai kasya akan tak sibun hentai ke sur ke copat pa UI kikam juga NPP ngimlak kan puri dan kata katau kebangila ban ongwan play ni cirong masuk na sure uai biang berpenkumpor biang ya ke NPP wat hapden ki bobon gicing sak kenok Aku ngene khalid matlu ngasoban ong biang nan pai biang sepi kaptu kacing sa kan thok khagisnam ki balada hendai mata ngasuong yepi bangine skam magawe ginolem ngimkwa ban kran sibun ngi wai ki kenten hendai pai kmapet sa election MP hagabaga kandidat kuchni I madam amperin lendo inlong kumi kandidat I panyasai po parlimen kade gere gasnam ke bangin thau record sisen ong hagabaki weipat ki parti hakisnam ki paladam no kedon gecing geno ki bawang ba home minister chonka India uben ya ka NPP bakalong ga bamsak ki nongsong song cek mekarya ki ben khamtam gari gecak dendri rucungi ki ben mati geno eka handrai ni pen sisapat ki citra stam ki bawang ki kam ong ga khien action speaks louder than words ki kam jam man ki khien ka perpau ba menta kasien wat ka BJP napa sentral kekersian ni ke NPP namar hadin ke baga keno mensuar di ipat ketikam kilo ke bapha dai na kata kadau ngi baga ka sorkar Delhi kekersian ya ke NPP hane po mekhaliang so ban ai kudai sibon ya ke BJP siseno bat ngin don su kecing apitin baga ni kesnam ke pamenta baga kertong ya ke balapha ke sorkar ke cumi kanun rahi yang so ajeng cingcok si kentian habakran ni kewepat ki parti ki balakran ki bangala banong bakil akran ki snopiang iladi bon ki basukono kum kawang mau kawang ding ki so ki bai labiang lut natra ya kri hendrai ku lapau ki kubor ki nong thok kubor hadu mening kesni de buram wei di ketong balakali kai polisi le gamat rekam ku chupi ga pi pi bo akamat bantre nam tau patba wa pinlek su parlimen wong yang katam ngampat kuat dan keren ka parti kan sabatai Lanu kan batai pat haba kali kai ke cubak ke cumpi yang cingkel thok jung chat review sapang ke cing ai chat kpa ke sim chat kpa ke cumpi kuat menyesat unta ke riti ke nusnur ke cungi hendrai kai ke cingkel thok ke cumpi si kentian arkentian ke pada bak ai chat kpa la ong ba we ne kikan didiet cungka uban yela yang ke election MP yang kata rumah ban cubak ni pai sipi ki pai pa wat susah kita ke cing pembiet kita ke babang telit ong ngekhtien khasi ladang ibet tang ha ngekhtien hau bala thiang bala ngekhtien ngaladai ban aktien kibabon kisang hagini kisni khamtam PUI man kasni kabaki lapang kidon kinoyalam kibabang tang ngekhtien andre kam ladang ibekren ladang lucho ki papoi suno
Ki kan thoi ki wei ki bayalam ki kan thoi sorkar ka bayalam la bon sien ki ong bakin la ban le kata ngin klet hagasnan go pi pilong kumusian jong Hasil District Council tang riu benar kimla ban bat ke kam kumusian jong District Council pikop pa pimbat ke borok mi kecela mi khalia ndrena ong badali liru lada pipoi pak min poi prak ngam don hi kecimut ke ba pi pilak ban poi hadu te upot ba pi pilong kumuilam sisa nama ketin bi suki ka kam jam ki babon ki nongkran ki babon ki sak ong ba ka kam gare ban kam jam man di ketin rai pikin tho ik tak ba tre stom ba ki tre pha kutang nga phai spi pat ba phai si ki nong yalam phai si balong kemi ka ban bat ki ti gustur am sekta ki nong yalam ki bamut ban penduk pendam no eka nganget pisu fo ekata ngam ko am pun khtiet ki nang don ki nong yalam ki ban kran sikmat da ka chu ko sur ba ta ka chu ko chumut nyewan mengi nganget babaro hidon hi sifu bat kersian biang sisien ya ke NPP kumta kun becing kersian ke NPP sisien pan da ka chu ko mesin ngakepat ba pi pinya yang lang onglang hakakop subhai yang lang da ka chu ko sur ngakwa pi kiran ko baki kiran ki wei bak ngiru mit penskam ngir perkranji kata kecing so ko cepat ba ka mau ko da kersian pura bahagian kesnam ke MP ke bagi jet kata kesnam kadai nak kesang MPP ke kong misal amparin lengdo ha gekot ha gekot ha gekot kudai sibon kudai sijamu